Pozdrav! U ovom videu objasnit ću vam postupak rastavljanja i sastavljanja pištolja PHP MV u kalibru 9x19 mm. Objasnit ću vam sami postupak rastavljanja i sastavljanja te na što je potrebno obratiti pozornost prilikom samog rastavljanja, a osobito prilikom sastavljanja. Prvo, prije nego što krenemo rastavljati, je potrebno koje je na svakom oružju utvrditi da je pištolj prazan. Na ovim pištoljima je bilo problema sa, između ostalih problema, je bio problem sa izvlakačem čahura. Znali su pucati te ne bi izvlačili čahuru van iz ležišta metka, odnosno metak. A kako nam je prilikom rastavljanja ovog pištolja potrebno povlačenje okidača, moramo na ispražnjenost ležišta metka obratiti posebnu pozornost. Prvo izvadimo spremnik. Povlačimo navlaku u zadnji položaj. Te se vizualno uvjeravamo da je ležište prazno. Kako nam je, znači, iduća procedura je navlaka pištolja u zadnji položaj, te podizanje zadržača navlake. Znači to radimo ovako, gurnemo, podignemo. Sad se još jednom uvjerimo, sad nam je malo lakše, pošto nema otpora, u ispraženost cijevi i ležišta. Te ovdje. Znači, nakon toga rastavljač pištolja, odnosno navlake, zakrećemo za 120 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu. Nakon toga otpuštamo navlaku. Sad, da bi mogli izvaditi samu oprugu, potrebno je navlaku poravnati, znači navlaku sa rukohvatom na ovom ovdje dijelu. Kad smo to napravili, povlačimo okidač, te otpuštamo navlaku dok nam se ne poravna zarez na navlaci i sami rub rukohvata. Sad izvlačimo oprugu van. Nakon toga zakrećemo pištolj, skidamo rukohvat. Znači sljedeće šta je potrebno je podignuti cijev, povući je nazad, te ju rotirati, povući ju nazad nekih 50 mm recimo, te ju rotirati za 180 stupnjeva. Uglavnom se možete poravnati ovaj rub cijevi s ovom recimo navlakom ovako, te ju sad rotiramo i kad je ciljnik prema gore izvlačimo ju. I idući proces skidanje same brave dolje. Postupak sastavljanja je obrnutim redoslijedom, znači vraćamo bravu u njeno ležište. Vraćamo cijev u navlaku, rotiramo, te ju gurnemo do kraja. Kad je usjela, to je to. Sad, prije nego što vratim navlaku, znači pokazat ću vam na šta je potrebno obratiti pažnju prilikom sastavljanja da ne bi imali problema. Imam ovdje ovaj izbacivač čahura, on se podiže ovako gore. Sad, on ako vam ostane u ovom položaju, nećete moći vratiti navlaku. Znači, potrebno se uvjeriti da je on ovako dolje. Te iduće što je potrebno je poluga podizač, to je ovaj dio ovdje. Znači, on ako vam se ostane u ovom položaju, opet ne možete vratiti navlaku. Zato je potrebno kad vraćate navlaku da pištolj bude u ovom položaju. Ako okrenete, ona će pasti dolje. Znači, vratimo ovako ovdje. I jednostavno stavljamo navlaku. Znači, opet poravnavamo navlaku, odnosno zarez na navlaci sa rubom rukohvata. Vraćamo povratnu oprugu. Prilikom povratka ona nekad ide lakše, nekad ide teže. Malo je samo lijevo desno i ono uglavnom osjedne.
Sad je potrebno opet vratiti navlaku u zadnji položaj te podignuti zadržač navlake. Nakon toga rastavljač vraćamo suprotno od kazaljke na satu. Te otpuštamo. I to je to.